uNkulunkulu otho ingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakubonga siphezi nangezimpilo zethu siyakwethemba. Yes, Lord. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, for your merciful love. uNkulunkulu otho ingcwele ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Dunyiswa njalo ke uNkulunkulu libatshazwe igama lakho Yes, Lord. ezizweni zonke. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. My brother, greetings. Greetings, Siba. Alright mfethu ngifake lo angangihluphi ngibona lapha. We bless God. We bless God. Ncebe inkosi yakuyaphileka. Mfethu siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu. Thank you so much for coming. This is our part 2. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ube nathi lapha namhlanje. Ngiyazi ukuthi ke mhlambe for the sake of those who are seeing for the first time ke mhlambe kusele subani ke introduction. Amen. Thank you so much, Siba. Ngiyanibingelela balandeli viewers and wonke umuntu obukele iSithabani Media. Igama lami nguEric Mukiti Mahloma, ebantshwele bambiza ngoApostle Mahloma. Siyabonga. God bless you. Thank you so much, sir. Hey, ukufika kwakho lapha ikuphathe kanjani i-episode yesibe nayo lapha? Nkosami angiphuzi ukubonga. Ya singibonga uNkulunkulu kakhulu. Episode yokuqala ihambe kahle. And I saw ukuthi abantu ama-viewers abantu ebalandela iSithabani bangilekelele kakhulu Ncegu. Ngiyabonga la bekhona bazazi ukuthi obani engikhuluma ngabo, and then also again sibonga uNkulunkulu ngawe Siba. Sibonga kakhulu abalandeli bawusupportile umsebenzi kaBaba uNkulunkulu financially. They went all out since khathi ukabona uthole i-breakthrough uzuthuke. Yeah, so isimanga ezisangenzakala, and ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo abazalwane eba supporta umsebenzi kaBaba uNkulunkulu ababusisela bekhona. Ngikhuluma nje ngithukile most of the time uma uNkulunkulu ayenza isimanga ngiyathuka. Ngiyambonga uNkulunkulu Siba, and uNkulunkulu abusise elokhunja imedia yakho. Wenza umsebenzi omuhle kakhulu Ncebe inkosi ukuze nathi sikhona ukurisha abanye abantu ngoba khona abantu esingakhona ukubarisha because of resources, and also again asikhona ukubarisha because of ama platform akumele ukuthi expose until thina sifikele la khona uNkulunkulu ukuthi asithe kuma platform athizeni njengele platform lena. Ngibonga uNkulunkulu ngayo kakhulu because awuthatha ngesikhathi sithi ukuresponda kimi kusho ukuthi it was a divine appointment kaNkulunkulu. Yes, strong. Futhi siyabonga wangitshela nangendaba ukuthi kunane WhatsApp group lapha nihlangana khona nabazalwane praying njalo zonke lezi zinto. Bakhona abanye bako baxhuma wanting to come and join so that you can pray together. Oh yes Siba. Bakhona abazalwane from different provinces. Khona ebasethembise bakhona Soweto, bakhona baseNatali, bakhona base-Cape Town, bakhona base-Kurumani. Bakhona nje abazalwane abanye they outside country eLesotho. Uyisibonga uNkulunkulu ngabo bonke bakhona egroupini Seekers of the Face of God, and we believe with one of the good days uNkulunkulu uzosenzela umusa ukuthi kuyiswe ama revival lapho. I really trust uNkulunkulu ukuthi angise in those places la khona ama viewers or ama followers abantu sikhuleka nabo. So now we have become family. They are no longer followers, they are no longer viewers. No, they are family. It's like a home away from home. Mfethu siyambonga uNkulunkulu. Namhlanje ke sinawela namhlanje started from lower part 1 wethu sikade sikhuluma lana mhlambe for umuntu oqala ukuyibona le episode ongangayiboni le. I would advise you to go and check le episode yethu yokuqala la sikhuluma about the journey of life with this man, izinto akahlangabezana nazo in his life of faith njalo from his childhood njalo going on and on. But nje mhlawumbe if you were to recap for umuntu ongayibona ngale episode, yes sir, ngiyazi ukuthi wena ungazirecaphela kangcono. Yes sir. Ukuyi-highlighta nje for umuntu obona le kokuqala, and then bese singena entweni yethu ke sizokhuluma ngayo namhlanje. Thank you so much Siba khulu. Kule episode le yokuqala bengishare about ubizo lami liqale kanjani nokuthi uNkulunkulu wambe nami indawo indawo ehlukahlukene nama challenges engize ngaba nawo ne downfall engize ngaba nayo, but umusa waciwa olobhizi njalo ungiphakamisa ngomusa kaBaba uNkulunkulu. And I truly believe ukuthi there are people eba relevant ngezimo maybe engingadlula kuzo nanoma like inyeke ifani,
but uthola ukuthi ba relevant. Some of them they're in ministry, thola ukuthi bake bashayeke empilweni ngenxa yobizo, bathola baluza yonke into ngenxa yobizo. So I believe ukuthi some of them they are learning because of the things that enzingas encounter, but I've kept the faith. Ibona ngingagcina ukukholwa because of kuba ngicina ngikholwa namhlanje kube nami ngiyabalela kulama false prophet aqola umhlaba wonke la. So ngibonga uNkulunkulu siba ukuthi ngifike kule ndawo ukuthi ngizokhona ukushekela like abantwana basekhaya endaweni ehlukahlukene ngoba izwi laNkulunkulu lithi simhlulile uSatani ngegazi lika Jesu nangobufakazi bethu. Ofakazi ibona ebusenza lokho esiyikho namhlanje. That's correct. Yes, correct. Mfowethu namhlanje siphathelene namhlanje basilapha ke. Ngiyazi ukuthi kunane story esinye uthi ufisa ukusharela ngaso that happened like a long time ago. Yes, but ke without limiting you nangokuyisa lena le mhlambe what is it that we are here for today? Into esihlanganele namhlanje ukuqhubeka ekwestory esohambo lwami nezinto ezangehlakela endleleni nama disappointment azaba khona endleleni ukuqinisa umzalwane nomunye ngalofakazi lobo is either umuntu onobizo or umuntu osesoku process ukuthi as discover ukuthi onobizo, and then nokuthi umuntu as discover ukuthi emhlabeni uzeleni because akekho umuntu ongaphila ngaphandle kokuthi as discover identity yakhe. Hence ngizengasho kupart 1 lokuqala ukuthi emhlabeni kuqole abantu abanama identity crisis siba khona abantu ebango discover ukuthi who they are in Christ. Only Christ can help people ukuthi bas discover boba, because we find it out lana ukuthi bakhona abantwana maybe bakhule njengami entandaneni abanye ka abazi ukuthi why they were in homes entandaneni. Hence ngizengasho siba kule yokuqala ukuthi ivoice yami shenyana ngiqolele ngikhulekela abantu until ngo1 you know. Yeah. So ibisibonga uNkulunkulu ngani bazalwane nikhona egroupini nawo bonke bafuna ukujoina. Elokhu njanini impilo yami la khona ngibona khona ukuthi okay khona into kaNkulunkulu empilweni yami ngidiscover ngisafunda isikolo. I used to see angels namanje lo ngiyabona nanoma ngikhulekela abantu I still see angels. Ngizasuka from Robin Good manje iShalom Children Ministry ngaya ePinoni. I remember ngicine lapho ngichaza nokuthi I've once sleep in the street. I've once sleep in the street ngijump emzini abantu nyola le magarage. I think it was by the age of 14 or 15 somewhere there. Ngakoboshwe eMotapi eKingsway ngale ngasePinoni. I was once arrested there. So ngifuna ukuqhubeka la ngicine khona ukuthi khona lokho enza ngakushiya. The time ngimncane I was 4 years old. Yes, secwacwa sithama imvelaphi yethu kuselisuthu. Mama nobaba baze bathi baba basuke elisuthu beza ecwacwa bafike ecwacwa ethese emwedding. Basecwacwa bayazi ethese ku meeting ekuphi. So eJonas kula khona mama nobaba bafike la khona and bahlukana mama nobaba. It happens before behlukana ngisasena 4 years. Next door yasekhaya besinomthakathi. Uzobeka kanjalo siba. Nje ngikhulume nje besobala sokashona makhona ushone 2006. Okay. 2006 or 2010 somewhere there. I think it was 2010 maskashonile. The time ngibele eFree State futhi ngithi ngiyoqhubeka ngemfundo and then ngabona ukuthi ngisakhona ukuqhubeka ngesikolo. So lo empilweni yami kwenzakala ngina 4 years siba bangitshela nakhona sengimdala ukuthi indoda oke wahlanya into yenza 3 months and a half. Lo mama sa next door usisi wami ke yena kade njalo abuye esikoleni egijima ayele bokhona ihlahla ngasekhaya so and then ngapha kwalomthakathi loyo. Lo mthakathi lo sina siseswethu yale kanti useswethu se next door dlala noDikoloshi usisi wami and uyazi naye la ekhona ngizofihla igama lakhe but I think ukuthi umntana sekhaya mangathi umntana sekhaya bakhona bamazi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani. So lo mthakathi lo next door ehlezi nje phela umntana sekhaya aphuma esikoleni uyagijima kanti uze next door uyodlala noDikoloshi azasitshela sidescribe uDikoloshi wenziwa kanjani uDikoloshi unjani ibona yonto. So mina ke umthakathi lo wangihlanyisa ke wangifaka irodo ekhanda siba ukabona irodo yabona life is too spiritual. Uma umuntu angadili ngealtar uma umuntu angavithiza ama-altar azomvithiza siba nalento zama blood covenant lento lene ezokuthi uzwane nomuntu kanti umuntu uhamba ngealtara lepoverty. Thola ukuthi umunye uhamba ngealtar elithizeni yebona lento siba okay bangitshela ukuthi ngithathe 3 months and a half ngingekho right until ngirecover ngibe right. Mina bengazi I was young
angazi nokuthi ngize ngahlanya ngitshela yibo nje phela umuntu usikile wahlanya olumanyenyana sure meaning ukuthi lapho bokutheni ukuthi uSathane kade against lento mina kade ngayazi beki by the age of 4 years ibo lento. And I grew up again ngaba nama challenges empilweni yami esikolweni. Remember I was a bully esikoleni siba bengisha abantwana abanye because of I was angry ngine anger akamama ngisentandanini. But when I received Jesus Christ, when I encountered Christ again, ngidiscover ukuthi nginobizo into yokuqala ebangisiza nga a youth with a mission eBethlehem la ngicala khona before ngiye Port Elizabeth. Bangisiza ngeplumb line teaching. Plumb line is whereby i-teachings yakhona ingenelela kakhulu ikusiza ukuthi khona ukuhlukanisa ne world view is whereby you see like Christ, you don't see like a world. Khona world view, khona biblical view is the mind of Christ, is whereby you view like Christ. As Paul says, don't we know that we have the mind of Christ? So now ngifuna ukuthi nanoma ngikhuluma thanda iBhayibheli siba yeah sambonga uNkulunkulu. So isikhathi njengoba silokhu siya ngithola i-deliverance bangitshela bathi ngibhale phansi abantu abazwisa ubuhlungu nabantu engabaqolelanga. Ngathi oqala umamami athi umamami ngizwisa ubuhlungu lo mama lo wangisentandane by the age of 6 years, but uthatha lasibona esekhaya uyayikhulisa kagogo laba i3 baselunova and bengintando kababa ekhaya. Into yangizwisa ubuhlungu ukuthi I used to love my father used to love me. Kusho ukuthi uma wayenza sure ukuthi uma ufuna ukuthi babami athathe intandokazi kanti it was the purpose of God. Yabona kuwe beyaphila bezothi mama ngiyabonga. Inhlungu le engifundisile ukuthi there is a greater me in me. Yebo lento siba. So izinto ezangehlakala uhambeni kwendlela and then mina siba I always tell people ukuthi mina inombolo lento kuphamisa inombolo is an initiation. Ya initiate ebusuku. But before initiate episode, there are people who can introduce you. Ngathatha inombolo by the age of 12 years. Ngaqala ukubhema by the age of 12 years. Inombolo bengifundisa uthisha kade asifundisa esikoleni ayikinza. Wangifundisa inombolo. Ukuya kwesikhathi siba mase ngamdala sangena ama prison sengiphuma sengayazi inombolo already ngithathe kuphi esikolweni. Ngoba bengibhuli bengibona kahle lokho lo ibhuli lo nganapha nyabhema wagcina angizwisisa lo thisha kanti thisha lona uzongifaka enombolini ngayithola sengiphamisa inombolo. Ngayithola manje yabona sephamisa inombolo into zasemalokishini siba mlambe ngaqala ngaphamisa u26 ngasuka ku26 ngangena ku28 ngasuka ku28 ngangena ku27 bengiphakamisa inombolo bengisabelisa inombolo emalokishini siba. Sure. And I truly believe ukuthi khona umuntu njengamanje la ekhona uJordan osabelisa inombolo kanti ungena amademoni inombolo ecult uya initiate emkhathini. I remember ngise Free State ewadeni ngisuke 2013 ngaba nephupho la khona ngizibona khona ngilwa nabantu mamvuka ekseni ngivuka ngibhala lento lena yabona isign ye-Illuminati kanti I was initiated ku-Illuminati. Kusho ukuthi inombolo ivulele Illuminati indawo. Ngavuka sembhala le sign kade bangibona ngibhala njalo ebondeni ngibhala naphansi uma ngikhulisile mama kaMbuselwa bakashabalala labe khona ngiyambonga uNkulunkulu ngempilo zabo. Beyahleza ngibuza athi Eric lento ayibhalayo le mkiti bambiza ngomkiti athi umkiti lento ayibhalayo yini lento lengathi kaSathane athi mbuso lento lena ngizwe ngangiphathi kahle kanti bengisenziswa uSathane ngabona siba belingapheli iviki ngalwanga belingapheli iviki siba ngashanga umuntu most of the time mangilele siba bengizibona ukabona uphuphu ndiza uyibona ukuthi ngiyendaweni ethize uyandiza usuka la uyale but uyayibuza ukuthi kwenzakalani and uyazibona you even enjoy mavukiseni vukhathele siba yabantwana. So I truly believe ukuthi in those days uSathane beyafuna uku-introduce ku-cult and kube uNkulunkulu azange ngisize ukuthi ngisidiscover se-ele kube ngamhlanje maybe ngisebenzela umbuso kaSathane. Yabo bakhona abantu abasebenzela umbuso kaSathane bangazi. I always say to people, I'll go into the kingdom of God, kingdom of Satan. Because you cannot live on an altar. I'll peel on an altar. I truly believe most of people sebayaz mama altar abantu ngibafundisa lapha group in seekers of the face of God. Sebayaz mama altar altar elikhulu futhi ulomzimba womuntu. Umzimba womuntu altar siba. Baningi abantu siba ebahlangane nabantu bathandana kusasa umuntu wavuka wa retrench emsebenzini. Baningi abantu siba ekade bazwana nabantu izolo mavuke ekseni ama families wakhe aqhela kuye
Correct. kanti umuntu ushawa ilento ukuthi lo muntu uze ngegazi lesiqalekiso la kubo nealtara yakubo akadilanga ngayo bazwana and then they enjoy relationship not knowing ukuthi lana is the exchange of destiny. I-destiny mayisiba isayichange ebusuku phela se-exchange ngoqansi into abantu bangayinaki nje phela laba ebayithandela imijolo. Yabona, that's why I always say uNkulunkulu ngisize ngishade ngoba uma ungashada esikhathini samayisiba uzosithola enkingeni uzoshumayela ivangeli but at the same time uSatan nalo bizwe ngiyazi ngimbambe ngani. Into encourage most of abantu abathi ebanobizo abashumayela ivangeli. Yeah. Awuthandazela abantu ulokutshintsha amantombazana ubathelela ngalomoya wakho obufebe. Uzobathola nje phela abantu bathandazele mara bathola bagijima. Even though igifting abasiza but where is the glory? Into engizongayisho ngathi igift iyehlisa izulu but inkazimulo ayehliswa igift. Yeah. Inkazimulo ehlizwa ubunqwele. Yeah. Ukuyiphatha kahle. Ukuhamba kahle noNkulunkulu nabantu. Yes, sometimes it's difficult. Angeke siphile ngokuthi sifuna ukuplease wonke umuntu sichazisele bonke abantu. Izinto zethu akube izona ezibachazisa ama results ukuthi we are the finished product kaNkulunkulu. Akubachazisele bona. Ibona into siba. Yes sir. So ehambeni lakho ke experience zonke lezi zinto experience leyo nto leyo. Bathini mhlawumbe abanye abantu abangaphezulu kwakho njalo njalo bekubona ngene indaweni zamanombolo ekhaya njalo njalo. Abantu basekhaya siba angikhulanga nabo. Yebo lento leyo. Mina ngikhulele entandanini and impilo yami uma lento zonke zenzakala no one was there for me. Oh like ungena kulento akekho waziyo noma ukulekha le intandani kodwa akekho wazi ukuthi usukungena kulento. Akekho waziyo but lapha entandanini abantu ekade basikhulisa. I remember umfukeng's family basevenda letho yando ibona ekade babona mahloma manje uphumile endleleni. They used to love me entandane eRobben Good yabo. But at the same time ngistot ungazi ukuthi wangistot kanti ngene demon. Yabona idemon lobstot likhona siba. Utshela ukuthi umntwana saka stot kanti asaka initiative. Sometimes uthulisa umntwana kanti umoya ukhona ngasemofa. Yeah. Lokho siba. Mfowethu ke sitshele ke about nange ministry yakho ke manje ke mhlambe ke sithi ukuphuma kancane kwi-past sesingena na kwi-ministry yakho njengamanje. How is it going? Njalo nje ngiyakhumbula nangakubuza nakule episode yaqala ukuthi kuhamba kanjani ushinda ukuthi you are so eagerly about izinto zoma open air and stuff. Like currently how is it going now? Yeah siba uNkulunkulu muhle. Muhle uNkulunkulu siba ukuzakwamelana ku ST Tabane i-podcast yakho incebo kungisiza kakhulu ngizangayithola nami breakthrough. Bakhona abazalwane bangisizile financially ukuthi ngithenge iPika. Wow. And ngikhuluma nje kusasa ngiyothenga iPika. Wow. Nama mic nePika siba. Khona umama ongisizile kakhulu akekho egroupini. Yena uvele wangifonela wathi ngibone ku podcast ka ST Tabane. Athi say I love your heart for God. Athi ngokusiza ngemali. Before ekhuluma lokho siba mina ngaqala ngabona ngemali eCloka. Mase ngimfonela ukhana ngichazisela ngitshela yonke into. The next following day kungena enye imali. The next following day ngene enye imali njengamhlanje kuseni ngivuka nje khona imali engenile ukuthi ngiyothenga isystem. Wow. Ilokho siba. Kusho ukuthi manje umsebenzi woNkulunkulu uyaphambili and next year I'm looking forward. It's my prayer ukuthi uNkulunkulu ngivule ministry. Ngaloku ngihamba ngisiza lapha amasonto ngasizila ngibula ngilimazile emoyeni siba. But ngiloku ngiqinile yabona kube kuthiwa kade ngazi izimo zokushayeka empilweni. Kube dala maybe nga backslide. Yabona amasonto kade ungasiza ngilimaze kakhulu siba. I see. And then people that we need to rely on basilimazile. But I think ngiphendule lokho kwamanje khona isonto engilisiza indoda kaNkulunkulu station 4 but iministry yakhe Penwell Worship Center. Okay. So mina calling yami ngibonile ukuthi nakhona ukukhulisa amabandla. Yabona le yes ivision uNkulunkulu ngiphile yona I can establish but at the same time kumele ngihlale isikhathi esene apostle ayihlala isikhathi eside endaweni eyodwa. Yeah. Yabona we are a pioneer. Yabona singabantu ebama territory nceko. You have to go and help other ministers of the gospel. Yes. There are some
yes banayo into kaNkulunkulu mara at the same time they are still in the discovery process ukuthi but kahle kahle what is my gift. Very true. But umtholo indoda kaNkulunkulu dala ku ministry but the problem uthola ukuthi umuntu anointa ordainer uthola ukuthi akampointanga office kuyiyo manje kumele ukuthi umsize ukhona ukumsiza prophetically ukuthi no gift yakho ilena office yakho ilena uyabona lento le. So there's a man of God engimsizayo ngale umfundisi Mulife eMthombeni. Yeah, I think man of God ngiqolele sibongo sakho sinusingishaya la khona my brother uzabe ane service on I think November or December somewhere there but ngizobazisa abazalwane lapha kuma comment nawe siba ngizo-update yabona lento uzabe an sine service a prophetic encounter yabo. Prophetic encounter is whereby you come there, you experience Jesus and then Jesus helps you to discover who you are. Yes sir. Izwe kunendawo izabe ise transit no not transit station 4 ngale ngase Palm Springs mawehle Palm Springs khona i taxi rank entshe ecede ukuvula mawuthi ngapha esayidini khona construction elapho isonto likhona lapho ngaphakathi isonto nje elakhiwe straight nje rentile indoda kaNkulunkulu lapho yenza umsebenzi kaNkulunkulu omuhle. So currently nisebenza ndawonye ke ministry wise. Ngicade ngina manje ngizobamba 3 weeks manje nginaye but kunguthi ngimaze 2 months back ngihlangana naye eChicken Lake uNkulunkulu wangibonisa that one is my servants mtshele ukuthi ngimbizeleni. And I start to prophesy man of God. I say you are not a pastor, you are an apostle. I say umbona kanjani ngoba nje interest normal. Ngathi no the thing is ngiloko ngitshela kona uzokubelieve ngoba ngokutshela lento lena oyiyo nento kumele neoffice kumele ube you are not a pastor, you are an apostle. Yabona umuntu anointed ordained office ne wrong. And a great man of God, a humble man of God. Akosuthi uNkulunkulu angisize manje ngimtshela you are an apostle. So yilokho man of God. So we bless God ngale ndoda kaNkulunkulu esithobe kakhulu le ndoda inhliziyo yakhe yadleka nceko. Sambonga uNkulunkulu sebe. Yes. Manje ke mfethu awusitsheleke ngizokubuyisela back futhi na kwi-pastor yakho kancane. Yes sir. Going on and on with your life njalo. Do you feel ukuthi zikhona ezinye izinto mhlawumbe owazenza in the past or maybe oyawucabanga ukuthi mhlawumbe ziba nawo ama implication kwimpilo yakho yemanje okanye ama affection kwimpilo yakho yamanje? I believe siba ukuthi ezinye zezinto sikhona engazenza lezi uNkulunkulu wangisiza ngazo ukuthi ngeke ngidiscover along the way ukuthi I need to uproot them. If I don't uproot them zohamba kube ngathi uNkulunkulu angifeyila kanti uNkulunkulu bayafuna uku-expose into the ministry of breaking the altar and build the altar of God. Yeah. For an example, crime ngingangena crime kakhulu siba ngibambile inkunzi siba sijontshile imoto zabantu siba with the people ebekade ngikhula nabo. Sijethe ngabo maqhuzu siba sikhalisile imndeni eminingi siba ukungazazi ukuthi singabo bani empilweni. Sidala singena senza ama house breaking sitshontsha siba. Ukuze ngisurvive mina in my old days ngingakuba indoda kaNkulunkulu ngisasi-discover ngisese-Heidelberg ngisuke e-Heidelberg ngihamba indawo eningi sigange ekudeni e-Heidelberg besiganga sitshontsha amafoni. So manje lezi zinto lezo siba ngesinye isikhathi nokubona ukuthi manje uNkulunkulu lezi zinto lezi kusho ukuthi somehow zing-affectile uNkulunkulu uma zangi-exposer into the ministry of breaking the altar and building the altar of Christ. Yes sir. So mhlawumbe abanye abantu kwenzeke mhlawumbe ukuthi in a journey of life ugcina mhlawumbe uhlangana nabantu owabenza into efana naleyo ke not knowing manje ukuthi you are a different person akazi uyithola uhlangana nabantu owababreakela izindlu zabo abatshotshela izimoto njalo. Some of them siba ngoba ngahamba ngaye eFree State. There's a guy ebathi Dr. Chabalala ngikhulele kubo le Free State eWateni wangithatha 2012 saya le eWateni impilo yami kula khona ngifihla uNkulunkulu wangifihle eWateni emaplazini kaPieter. So some of them awasangikhumbula, some of them they still remember me but bathi ndoda sibonile kuma Facebook so yashumayela sibonga uNkulunkulu ngempilo yakho. You are no longer that person. Ubonakala nanomhambo, ubonakala noma sikubheka phela ma old days siba mawuthi yampeka bombonke skinza leli. Yeah bengiginza bombonke lo iginza lokho ibola nto leyo bengibonakala nje mana uyabona siba umuntu nomlando lo. Yeah uyabona ubona ngekhaya nje
siba thina sike sagajwa. I remember 2014 ngisasebenza kaPieter ke ngihola kahle kwafika isikhathi la khona singisekomponi khona indaba athi ikomponi seplazini ne khona indaba athi ikomponi bayo komponini distance maybe hey esuka kuphi i-distance ende nje kwikomponini but kona uyafikana ngenyawo ekomponi lapho abantu ebeze ngetoho uthi mina bengisebenza eplazini labantu ebeze ngetoho sebenza ngezambane besebenza ngesoya meat sebenza ngombila but kakhulu besidila ngezambane ngidrive forklift lapha lo ngeza nomunye umsebenzi general work okay nini ngiholiwe fortnight ngihamba ngawubadelela lenzansi bengithanda amantombazana siba kusho lento amantombazana engihluphe kakhulu ihluphela ku ministry after divorce but ke le ngizongena kuyo we bless God abantu baningi siba bathanda ukufihla i-weakness uNkulunkulu uthatha advantage ku-weakness yomuntu amphakabise ngayo abantu bashanga amatshe siba kanti abazi the moment amatshe aqwala so maphezulu kwalamatshe kade bakushaya ngawo anti uNkulunkulu when you are weak then you are strong angisho ukuthi abantu sipromoter isono or sas-embrace angi-embrace isono ngiyasinyanya ngisho ngiyashaya isono siba but manje khona lento lena ukuthi uNkulunkulu i-weakness yakho the moment abahleka but kunguthi uhlezi umtshela wona every day usuka prepare uzokusebenzisa kubantu ekade bafana nawe in those old days that's God preparing a man ngibuyele kule ndaba le yasewadeni khona intombi bengizibenzwana nayo yaseLvelkom lena yomsuthu la besuthu bamfuna la indaba kudala siba ngakufundisa la besuthu bamfuna inhle ngane yabantu siba bengithanda amantombazana kakhulu siba alright impilo yami mina I believe ukuthi mayichintsha uma sengike crime ngathanda amantombazana ngaba nje nale demon lokuthanda amantombazana yes so lamadoda lawa ngoba katazi ukuthi umahlomo uyayihlula impi bangimela bese ngiphuze kakhulu mangiphuze kanjalo these guys bankapa I think there were 15 or 14 of them and abankapa njalo where's the lady screaming around akazi ngayenzana bankapa ikomponi kade kumnyama siba elight ibokile eboleka lapho nalapho lapho besiye ngokuphuza lapho sisuke eplazini siye komponi but iplaza elilodwa ibole lento le bankape labafana nabanye baba bankape lapho sibokwazi bona ulele phansi ubona lo muntu ophansi ufana nawe I believe that time my soul left my flesh ngayizibona ngimile kanje lo muntu nangu phansi ulele ukabona ukuthi esithinta uthinteki into angenzakala ileyo there's a guy ikade lapha ekomponi ngimkhohlwa igama lakhe but wakhabo Thapelo khona eplazini Thapelo lapha kaPieter wagijima waya kade baqhamuka eReeds bona baseplazini wagijima waya le la bengihlala khona wawutshela ubaba kaMbusela bokunemoto imoto yeza ukabona ulele phansi so kuthiwe ukuthi bangathathi le body ungakubili kuyo uzipain ukuphuma kuwe siba uyayibona na imoto yeza but nangu umuntu lele phansi sengathi ungamvusa hayibona davuka na imoto siba bangithathe kanjalo siba and bona uma bangithatha bathatha ibody mina ngisekho ebody but ngiyazibona nginabo ukabona uthi uhlukane kayi2 siba umuntu unomzimba omunye uma ephuma emzimbeni wakhe umfana nomuntu nanoma elele ebusuku makaphuma emzimbeni wakhe usuka kuwe uphumile usetshenziswa uSathane usendaweni enye but kusela umzimba phansi into angenzakala ileyo eFree State and then immediately abafika lapha yana eMalokhunja ngoba iambulance kade bayibiza ngezi yabona isogolisa ukungena lapha kaPieter alright i-distance nje ukuza kaPieter bangithathe bangise ema-ambulanceni bafika labathayela umuntu ofile lo ukabona uthi hayi angifanga no one hear you siba and then uma lo ekade ngikhulisa wathi mkhithi uphethe imali lapho na epokoteni kanti bengiphethe angisesha athi uyiphethe kusho ukuthi umama lo bekakhola ukuthi uzovuka yabona athi kusho ukuthi ma evuka le mali le ekuyi uzokhona ukuyela transport abuye ngayo siba lento leni ikangenza kaningi ukuthi ngiyibone ngifile ngiphume emzimbeni I think it's 4 times empilweni yami siba lento ingenzakala sure yabona into leyo so but ingenzakala kanje angifuni uqamba amanye ngithi ngibona izulu ngithi ngibona izulu nceko umzimba wami la ume phambi kwami la ngizibona mina la isoul yami ime la umzimba wami nangu la kusho ukuthi bongakuba isikhathi esokuthi ngihambe emhlabeni
And then mangivuka esibhedlela lo doctor lona ekade ngoperate athi this guy kwaleSotho this guy une end athi no do you know bofile kanjani mafika lana bothulile thina bebesicanga nokuthi sikwisi ICU but the moment slow busy city yabantu yabona into lezi umchini le bashanga abangishanga lo mchini ukuvuka kwami siba mina ngithunga ngibhekiwe ngilakhanda ngalimala la khanda siba that's why nje ngingathanda ugundini wena yabona bankapa these guys ngabuya ngibuya manje ngoba yimpi kuphela sengikhuzwa abantu la so siba ngazi pain yomuntu osohambweni lokuthi ayidiscover kubhlungu kangakanani abanye uNkulunkulu ukuze abathole ilento bengisho ekseni egroupini sharing the scripture in the book of Daniel chapter 9 abanye men of God lithi iBhayibheli ama-Israyela aphendukele uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu abathole inceko bokumele ukuthi alethe ini those plagues in the days of Moses kade sikhona those punishment yabo those sicknesses. So abanye abantu men of God ukuze uNkulunkulu abathole abahlukanisa namadoda kuba ngathi kubhlungu ngathi uNkulunkulu uyacelebrate yes kade ba-idolize lamadoda abanye ba-idolize abafazi babo abanye ba-idolize izinto ebanazo ukuze uNkulunkulu amthole umuntu uqala amhlukanise nezinto esithatha ispace kaNkulunkulu emntwini. Yes. Siba ngiyambonga uNkulunkulu mina ewangisiza as young as I am ngomuntu wa 93 ngenza 32 next month nge-12 ka November. I'm still young siba but ngimbona uNkulunkulu ehamba nami. Wow. Ngibona uNkulunkulu angisusala angisala ngisho ukuthi iSouth Africa ne Free State ngihambile Harrismith bengishumayela I've got abantwana eHarrismith engibazalile enkosini establishing the ministry but ngibona ukuthi nginenkinga iskate ngilemele ngibuye emshadweni 2019 ngishade 2019 ngadivorce 2019 siba longihlwana abantu bomama longihlwana ngi-engage kayi2 ngishade kayi1 nga-engage kayi2 siba but kulona nayi le ndaba ke siba kulona engami-engage loqala was the right lady but lona usindisiwe but akazazi ebusuku kuba yenye into lo sesilobe ngimengejile akangitshelanga ukuthi udivorce akodivorce umuntu waseNigeria egade amshadile eNigeria la shada lo sesilolo likwenzakala anye ngibasho ngamagama ngizobazama nje ngibafihle but lento yangenzakala siba kube that day ngafa ngibuza ukuthi kube ngamhlanje who is the voice to the people who need help siba lo sesilona ngahlangana naye bengidayisa amayogurt ngise-Free State ngishumayela ivangeli eCastle nase-Harrismith siba alright so now manje stoka amalokhunjani ngizala eGoli ngoba ngiyazi vele indawo zaseGoli lekho khanje bathi indawo le iBosberg ngagibelela eGimiston amfe eGimiston ngiloko ngiyaxoka ke yonke indawo I always say to you siba ukuthi yonke indawo is a platform for me noma ngangithatha umbeke etavern ushumayela I preach siba. No, everywhere la ngithatha ungibeke khona I preach. Thatha umbeke eJoburg emaphakathi neJoburg I preach siba. Ngiyazi le ndoda ingenzilini le yangifela eCalvary. But let me just go back to the story les ngoba ngiyazi nje phela ngizaqala sekesikhohliwe ngoba siba izinto zangehlakala. Yes. Yeah. Lo sesilona bangimemile 2022 bangimeme elokhunjanini. Okay bengixoxa ukuthi sihlala naye elokhunja eGimiston. Mangihlala naye eGimiston siba khumbule ngiyengejile. Ngihlangana lo muntu lo. Story sakhe malompisi ngishumayela lapho ngibatshela abantu ngibafakazela ngoJesu namandla wakhe kula ngibona lo sisilo shintsha ama contacts xoxa not knowing ukuthi uyangizongeza ngiyengejile ngabona vele ukuthi engagement yami nenkinga lana kule film bafuna ngicompromise kuze ngithatha umntwana nabo bafuna ukuthi ngihlabela amadlozi yebo lento le mele kuhlabela amadlozi kuze umntwana nabo ngikhona ukuthi ayohlala nami cabanga siba ngalesikhathi sengikhiphile imali sincane ngisikhiphile bokumele ngiyocedelela sebhaliwe incwadi phansi obani umuntu ongamfakazela incwadi yabhala phansi akekho yimi kuphela nalo baba waseqwaqwa engahamba naye anyanga nabantu basekhaya siba lapho ngaya nomuntu ekade kuyisandla senkosi eqwaqwa baba kade awuthisha ubaba lenkade nzaka but wangena kulento lena yobukhosi eqwaqwa kade azibabami yabona so lo baba lo uyena wamphelezela ukuya khabo sisi ngiyokhipha obuncane lobe kade nginapho mara ngasikhathi ngikhipha bazilo this guy umfundisi but bona kumele ukuthi umntwana wabo manje akhishwe angibatsho ukuthi ngizobuya ngifuna umntwana wabo ukuthi ayenzeni ngiyohlala nawe
yabona, and then ishade kube right bavele bathi mina ngihlabela amadlozi siba kula khona mina nabo sicabana ngayitshela into I cannot compromise the true altar with the false altar iloko ngayitshela wona siba ngahlukana nomntanapho. I used to love the lady but kwakose ngihlukane naye siba. Uthando it's not like ukuthi asinabo njengoba kade sinenkinga zamantombazana. Yes. It was the season la khona ngi vulnerable ngoba bemphuma emshadweni. Angizahlana lo sesilona okay ngibe namana mafuna kuye kwesikhathi we started to date after ngiseparate nalo. Yabona ukuthi ngiswakulo angikopholi. Yeah. I always tell people ukuthi uma ungakopholi ungalenzi iphuthu ungene i-relationship uzalimala. Uthola solimele ngenxa nje phela usafuna ukuyithola. Yes. Siba kungenzakala lokho ukuthi lo sesizwane sibena amanamba uya kwesikhathi lo sesilona ukuba bukuseqwaqwa kade ayiqwaqwa but Allah ahlala la eBinoni. Le Nigeria ubhuti waseNigeria kade emshadile bayahlalana eBinoni naye. That guy ethwele. Agriculture. A cult. And lo sesilona akangitsheli ukuthi lo mbebe cult but kuya kwesikhathi sakangitshela. Ukuthi kwazwa nomuntu akangitshela ngo2 divorce naye. Siba umuntu ongazwana nomuntu oshadile uthatha isicalekiso uNkulunkulu washo wathi anyeke umuntu ahlukanise lo uNkulunkulu ahlanganisile. Yibona into le. So siba lo sesilona we dated and then I engage futhi nangu mahlonga futhi engage ngikholwe lethandweni siba. I believe in family, I believe in love. Yabona into le. I believe in settling down as a man of God. Ayikuthi bengithanda yonke lento bengiyenzakala. Into ekade ingehlele. Khona kade bahlekisa ngami but powerful gifted mara mpeke into azenzayo not knowing ukuthi lento lena ngi vulnerable I need help. Understand? Kade bangazi mina ngidinga usizo in those days. Bo kwenza lo sisilwana siba bangimeme Heidelberg 3 days I think 4 days revival shumayele siba uNkulunkulu ezimanga prophet izinto ezizenzakala kusasa ngeprofit amhla la kusasa enye manje ama deliverance take place. There's a man of God engamthandazela Heidelberg bebe obethe inkosi kule lokushe lisanda ukuvula Heidelberg yakudala bale lokushe lisanda ukuvula obethe inkosi. Okay. Yamba nesilahliwe kanjalo seswamhlala esilahliwe manje utholile ngiyambongela. Yabona. Yeah, so kwenzakala siba ukuthi masilapho bengibizwa umfundisi Mamvilakazi Heidelberg ukuthi ngiyoshumayela kwenzakala imanga siba lehla izulu. Kanti lokho ngoba ngiseHeidelberg ngoba ngicommunicate nase ithi ngizokubona mfethu njengoba ipartner yami ngizokubona ukuthi la ukhona usebenza kanjani. Siba ngifike first day, second day siba kusebusuku silela 12:30. Masilele siba ku 12:30 guess what siba usesi wavele wafihla ngohotel lotho. Wafa ngathi bayafuna ukutransforma abe into ethizeni. Siba ngithuke kufika ivoice leya manje lena enokufika mangisenkingeni le enokufika nanoma kumele ukuthi ngisuke endaweni voice kaNkulunkulu ithi pray in tongues. Lamasuya kaparado zikataya. And when I pray uyambona ngathi ufuna ukumanifesta siba lo muntu lo ukhuluma ngama tongues lo ufuna ukumanifesta. Siba lo muntu lo usindisiwe. Bakhona abantu basindisiwe mara babanjwe altara ebusuku baphenduka ngoba ba initiate ngabangazi. Yeah. Yabona amathotho wasesilungweni ngiphume kanje lapho eBinoni ithotho khona la mawuphuma uthi ihlangane neshawa siba ufike lapho ngithandaze siba mbiza umlilo kamoya ngavele ngathi ngithatha inkemba kamoya ingqwele ngimela nalelo demon mangibuye ngimthola saka right siba kuze kwa freezer ne TV yabona lo sesekhona uyazi mahlomo ukuniqiniso kwa freeze iTV ukabona iTV idlala kuma stage kanje kubande eroomini ngathi kunenyoka. Siba ngabona lapho that day ukuthi yabona uNkulunkulu ngithandile. Yabo uNkulunkulu uzokuthanda nanoma ungene into ongayazi. uNkulunkulu uzokuthanda nanoma ungene into uyazi but aloku akulandele so athi David uyini umuntu ungamlandela kangaka. Uyini umuntu ungamvakashela. uNkulunkulu Adama uyile sone but lokhu yamlandela. Isigod unjani isigod. Siba lebo uNkulunkulu lo ekade ngamazi all these years of my life. Manje nginanene ezishumayela ivangeli angisoli siba angiziboni kwele emuva angiziboni compromise angiziboni nidla abantu imali njengalabo bafundisi bamanje umuntu athandazela umuntu besabuye kusasa afuna imali siba bayazi bonke abantu mina ebakhona eplatformini engibathole ngale platform yakho uNkulunkulu ayibusisile ukuthi akunani umuntu oyi1 engamcela imali kuba yibona uNkulunkulu abathi abafaka imali. Some of them khona usesenza ngathi ngizangazama ukuthi ngimtshele no sis wathi man of God yabo le professor ungitshela naye umuntu ongamprofessor ngathi sesi ngisambonga uNkulunkulu uthi manje asefuna drop before that I want to plant a seed ngathi no sis no ngathi nyala and
yazi uNkulunkulu athi Mahloma counta until ku4 wafika ku4 aloku afuna uplant seed yimi ngifuna breakthrough yakhe ize ngama speed so Sunday ayithumela i500 to sis ngimtshela sis uNkulunkulu akubusisa but I was not happy ngoba ngithanda ukuthatha imali zabantu unless umuntu angithumela imali ngingazi nje ngibona imali sengena yabantu le kanjalo is fine Nceku ngazizwa ngi-useless ngazizwa ngingamanga eqinisweni ngazizwa ngilahlekelwe uNkulunkulu uma ngaqala ngadayisa amafutha ngadayisa njengoba kudayiswa manje nje njengoba kudayiswa manje nje Nceku umuntu nomuntu uza ngesambulo asikho isambulo saNkulunkulu esingathi umuntu adayisa amafutha I remember Nceku iphuthe engacishe ngaleyenza uSairi Smith kuhlangana nomunye ugayi waseqwaqa ngingimusho igama it's a man of God ngithanda le ndoda sikhule ngimazile eqwaqa ezonini yethu khona indaba bathi barekele questioning mo mina ngisemoyidi ngapho bathi le questioning la hlala ngakhona so nje makade ukujumpa nje bemawothi nale le question la mawehlala nje imoyiding phela yazi into elisuthi eqwaqa lapho kuneyintaba eziningi yabona so mawehlala nje intabeni nawo lapha le question this guy beyahlala lapha ngimusho ngegama he's my brother I love him so much so this guy ngimbiza uShumayela eMahulukweni aShumayela ngiyenze 2019 ngiyenze it was on November ngiyenze lokhunja imvusela amalanga ay3 Nceko the arising of glory Isaiah chapter 62 if I'm not mistaken or 61 arise because your light have shine so ngiyenze imvusela Nceko ngibona amandla kaNkulunkulu so this guy ipiga besiboleke ukumndini kaMfukeng base CFC shout out to them labe khona uNkulunkulu angibusisele bona baze bangithwala nabo labazalwane labo every month bangithumela i2.5 Nceko ngihluleka ngisho nogundinwele ngokutshela ngishayekile but ngiyana kulethi ngicedelele into zaNkulunkulu ziyathusa thank you Lord Jesus so this guy introduce kulento lena ukuthi nakurikisa amafura Nceko Modimo hana taba yabona umuntu akho Modimo hana taba urikisa kwamafura yabona amafutha nani namanzi amancane kangaka basubmit komunye umfundisi ngathi ngamusho ke lo ngathi ulo ilaba ngaphandle la ebayigangela ngabantu eNkulunkulu ngisize kene ngisize Nkosi ilaba igangela ngabantu okay this guy ngimusho egama ke ngiyabonga moya ingcwele ukhona kata la ePretoria this man balekile ubuyele ngakubo kamanje kata submit okuye okay so this guy I like the guy ngikhule naye ngithi uphethe into kaNkulunkulu kanti uphethe amafutha this guy angitshela taman dayisa amafutha kuze ukhona kuba nemali to survive yazi ngayibona lento ekhuluma ukuthi is a solution but moya ingcwele athi Mahloma ngathini kuwe what did I say to you man of God mina ngigenuine yena ayekho genuine walanda kulomfundisi wabo lo ekatala ePretoria wabaleka wazela kubo saqola abantu imali sigebengu thingisho njalo nasingisigebengu Nceko angiyithandi igebengu Nceko esiganga ngevangeli yabona singaganga zonke but not ngento ebhala encwadini yabona umuntu angaba la mistake but into ebhala ezwini kaNkulunkulu kuzomsiza ngani umuntu azuza umhlaba wonke alahlelo umphefumulo wakhe uzothenga ninje Nceko ngawuthenga umphefumulo wami eguy egada ayinja njengami abamba abantu inkunzi uthi uDavid izinja zimbambile omenza zona omenza zona egada afana nami uJesu makhuluma ngalo mfazi uthi lokudla lo kanye ngikuphona Matthew 15 uma uJesu akhuluma le ndaba le lapha ku verse 25 lo mfazi lona eza kuJesu athi uJesu amophukudlo kwayo athi anyeke ngipha abantwana ukudla kwezinja mina lo mfazi kade ayibona kuyitsha athi nenja ifuna imvuthesele nenja mina was that dog so manje being a dog uNkulunkulu ayisindisa impilo yami angisebenzise enzokhontaisela abantu ivangeli this guy angipha ama ideas lawo bafundisi abangithandanga abantu ile vangeli ngelishumayo lokushaya isono thithi ngiqhubeka ngathi ngicela ungikhumbuzele lena siwe ebengithe ngiyikhuluma yokushayeka ngizoyikhuluma iyangenzakala eHarris Smith yangenzakala eGoli ngishayeka siba okay it's fine ngiqhubeka leyana yalomfolo ngisho ukuthi ucompromise kuyingozi umuntu acompromise bamuthi ngemali laba sembusweni obumnyama nyeka saphuma yabona uNkulunkulu usindisa umuntu kanye yabona umuntu ongena eCaltini test izinto zikamoya ingcwele according to Hebrews chapter 6 verse 4 lethi iBhayibheli anyeka sakhona ukwenza njani uguquka umuntu Nceko abanciko manje usindisa ushumela ivangeli wazi amandla kamoya ingcwele watest isipho sikamoya ingcwele watest into yasezulwini wangena occult wabuya futhi wathoshumela uJesu ansakuthembi
uNkulunkulu asindisa umuntu kayi2 umuntu akamukela uJesu kayi2 ayikho yonke le nto le. Ayibona leyo ke ngingama kuyo ke ukuthi umuntu uma kuthiwa manje siba uyothwala kade ashumayela uJesu manje uyothwala bese it only takes the grace. Yeah. Ayithathi i-deliverance omunye umfundisi adeliver umuntu ophuma kukhalte kade aphethizwe. It takes Jesus Christ, the encounter, the divine encounter. Ayithathi umuntu ofana nami nawe siba sefike kwesinye isigaba lo muntu isoli yakhe kuSathane. It takes Jesus to go and throw back the soul. Umuntu ofana nawe olanda isoul kuSathane. Ayenza kazi ba. Okay. This man bazalwane. This man introduce mina ngithenge ke ngithenge i-olive oil lapha yana eShoprite Harrismith kade nguminister lapha eMahulukweni yabo ngivula iministry lapha siba ngishubayele izinto zenzakale bengumuntu othanda ukufasta kakhulu siba abantu beniba seRharrismith bangayifaza lento le umuntu ongathola umntwana amthola umuntu ongathola umsebenzi ona 10 years angasebenza athola into eningi uNkulunkulu azenza siba and ngiyamthemba uNkulunkulu namanje on Saturday uNkulunkulu upolice omunye ubaba so lento imshaye ana 63 manje una 66 bokhana uNkulunkulu ampolisa last week Saturday uyibonile video khona ngisho lapha ku status sami lo baba gijima lo ubona inyaba beseliya ngokubola beselibolile siba. This man was healed. Sunday yakhona next following it was Saturday. Next following day hlanu umunye umama eTexini ngathi mama uNkulunkulu angakupholisa kade ngakhona phamisa izandla ngathi mama amanye igama likaje phamisa izandla wasiphakamisa. Hayi mntana ngipholile lento isikhathi eside. Siba ngizama ukuthi amandla kaNkulunkulu anjalo nje phela asilingene siba. Okay, I went back to the story. Ngithi ngathenga amafutha lapha eFree State phela. Yabona ngisakhula kule nto kaNkulunkulu. Ngihlangana nabantu bayidlalelayo. Mina ngiqhamuthi ukuthi amafutha bawathe kanhle bafutha balanda somewhere. Kulabo papa babo lapha. This guy angitshela ukuthi ayisa amafutha mina phela ngiwadayise bengazi ukuthi kumele ngiwathathe kuyikuzo wathi mina ngavele ngayithengele Shoprite thatha izinto zenzakala nciko manje yabona uqobo le operator manje ngavele ngikhipha ijezi bese nginikeza umuntu ophethe ukugula okuthizeni mayikhipha Apollo. It's a demonstration. There's nothing wrong about demonstration. Okay siba abantu izinto zenzakala yabona hey nami ngizengibothi le nto ikhona but umoya ngcwele abuye kimi. I only take a month ngenza lento umoya ngcwele abuye kimi. Stop le nonsense yakho le. Angibizela ngalento le. Ubuganga konke lokho. Ngayeka siba ngaqhubeka ngiloshumela ivangeli ngilaziyo. That guy ngamchelisa. Athi lo qeshwa ngalahlekisa lo. Yo. But yabona wangideceive but benye kangideceive ukuthi ngiyongena kulezi zinto zabo papa zokuthwala not ngami. Ngiphume ebutsotsini le ndoda ingithole ekudeni uNkulunkulu. Ngeke ngifike lapho. Okay siba eHarrismith siba ngingashayeka. Ifamily ka umbusele baba move eplazini bayohlala eHarrismith abahlala eHarrismith eMahulukweni siba after my graduation ngifike lapho siba ngashayeka siba ukwashayeka ungabe nobruku bakugqoka siba ukashayeka siba ushumayelwa belangeni izinto zenzakala abantu uthola ukuthi manje kumele banikele kuba inkinga akusi inkinga bokungasabantu inkinga bokuyisizini of my preparation. I cannot blame those people. Yes. But the thing uNkulunkulu beyatrain uMahloma ukuthi kuphume the best version kaMahloma. Yebona le siba if you are the voice of the nation just know ukuthi izimo ezokushaya zizokushaya njengoMahloma kanje. Ngathi ukuthi esakho isimo uNkulunkulu ukushangisa en apostle siba engashayekanga ngesola embonisa imvimbo. Ayibonisa imvimbo an apostle. If somebody says I'm the apostle, mambo itsimvimbo. Abafana abancane siyabagijima amathathu loba apostle. That's why banama attack abangakhona ukuphuma ngoba isibiza ngento in the spirit angarecognize ngayo. There is an identification in the spirit. Even demons know who you are. Uma amademon azi uJesu kangana nomuntu othena akafuna uJesu ongenwe idemon elazi uJesu. Yebo nto. So siba ngaphuma kule nto leyo ngishayeka ngingivuma ukuthi ngishayekile. Mama umntwana wami wabisi2 siba wangilahla ngenxa yokuthi anginamali. Wangilahla nje intokazi. Umntana mina 5 this year. Umntana wabisi2. Nomntana oqala lo mntana moqala ovele nobizo lwami yebo le nto. Na 80 manje umntana wami. But mina ngina 9 years ngoministry mangicounta kahle. Alright siba. So siba izinto zengenzakele nginceke inkosi ngahlupheka ukuza kwami ngapha ngaseGoli ngisebenze mangisebenze emsebenzini inyawo zami bezilokha siba inyawo zami bezilokha mangigibela forklift ngozi ukuthi la ngizoshayisa ngeforklift iforklift angithi uma uyidriver uyakhona ukuyifaka neutral ne neutral yakhona
ithole ngathi yamba kancane until izime sibanguza inyawo zami zalokha kanti uNkulunkulu kula khona ekhuluma nami angikubizela ngibuyele emsebenzini chubeke kwenza umsebenzi wami angikhuthaza abantu siba ukubeka imisebenzi ebathi baba nobizo laNkulunkulu ubizo lihluka yi4 kune general calling where God call us ukusiza emshadweni sonke samukela uJesu khona lena khona a personal calling la khona siwazi uNkulunkulu ngaphandle kwestructure sesonto personal khona lena esibiza nge-seasonal calling a seasonal calling umuntu osebenzayo umuntu oshumayelayo khona umuntu one calling yokuthi angasebenzi asebenzele uNkulunkulu amprovidele angifuna abantu bayifanise nathi bazoba senkingeni there's a man of God bathi uBishop Chiliza ukuthi angilale isitori sakade inkosi bengifuna ukulalela le ndoda le maybe ingqondami bezokhona ukuthi ngiunderstand lento engiyenza ngibe yiyo akusiphuthu ukuthi niyosebenza but iphuthu ukusebenza kanti uzothola inkinga kanti ubizwa nali yakubiza boPetros uNkulunkulu ubathole lokho enhlanzini ubakhiphile enhlanzini ubaphe imandate babuyile enhlanzini makabuya bayeke inhlanzi futhi makasabuya kabisithu masavukile kubafileyo so ngizama ukuthi siba abantu ababizwa ngokufana siba uNkulunkulu kubizela iplatform ye-podcast mangathi ngivula i-podcast ngayithola ngisenkingeni ngoba ngiphuka ngiGrace yakhona ophuka iGrace yakhona ukuthi amahloma beze bashare testimony kuphola abantu baqhumana nomahloma abantu baphola impilo zabantu isichange nami impilo yami ichange siba ngeke ngashayeka mangifika ku-podcast yakho Ncebe Nkosi ithi ngithi uNkulunkulu ukuphele vision le ukuthi usize thina omahloma kuze thina ekade sifihlekile mara siqotshiwe sevele sisiza abantu eyibole yonto siba so siba ngizama ukuthi mina noma ngifika Orange Farm ngeke ngashayeka ngifika Orange Farm baba ngashayeka Orange Farm ngihlala esontweni ngishayeka kunganagesi siba ukabona ushumezela abantu ukuqala bekunama service wa Thursday lapho eOrange Farm kulesonto kukhona isonto ekade ngilesisa bathi Christ Connection Church umfundisi wakho washona la last of last year samnqwaba eZimbabwe eCholocho ngashumayela eCholocho ngathandazela umuntu waphama kulishe bakala bathi hayilo lento yakhamanga bayibonile umprofessor abantu ama deliverers ethatha indawo siba sibuye ngicabanga ngisemnqwabeni mara ngenzani uNkulunkulu ngenzisa izinto lezi angithembile ngazo ayibekekile mina ngithi bangithula ngoJesu regardless of ngophi I speak Jesus siba ngifike lana ngihlupheke lapho kule ntaba ngishayeke okwalala emkhukhwini istructure sesonto okay sakhiwe kahle phezulu la phezulu o tile umuntu ongazi uthayela yini amazenke izulu sasegoli alright so now kwenzakala ngihlala lapho kulomkhukhu kumnyama siba ogijela amagundwane siba ushayekile nini ngiswele insipho geza ukuze ngigeze sibabe kumele ukuthi lento yangisiza ngisejele ukuthi ngingacela abantu besaze ejele mawucela into umuntu ebusuku uyayibhadala uyalalwa so manje lento yangifundisa leyo ukuthi nje phela ngingalingi indlalele insipweni ngilungahambe ngiqala abantu abanye abantu bagcina sebakudelela so lento le mina kimbe ngicaba nje prior it was a lesson impilo yami bengikhona ukugeza ngensipho sunlight siba ngigeze ngayo phinde ngicobise ngaphinde ngigeza amazinyo lento bengenza nase Bible school until babulindani mazibuka ngikhuza athi mahloma ipride lento yakho le eka lento akusesikhona empilweni yakho mafuna izinto sitshele success yabo so siba lento lena ingenza ukuthi ngibe comfort zone ukuthi mangananto ngamukele manginayo ngamukele angabi khona noma ingekho ngamukele siba kumfundisile yilento engenza ukuthi ngingacompromise until today uhambo lami that's why I embrace the pain ngimbrace ipain mina yangishaya mina empilo yami siba engishaya ukuze khona ukungisiza kube ipain yangishaya kube nangamhlanje ngiphethele evangeli lama plastic leli lama nestam labantwana bakhala bafaka unestam asiphathanga siphethe amabele umdoko akudala umntwana okudala nomntwana manje kuhlukile laba manje bama nestam nalaba akudala kade badlisa umdoko amabele lo mama akaluthi umdoko amabele mawuthi amavovo thina besidla lokho siba lela manje ivangeli lama nestam thatha amaphudini thotse fast yibo lento ngizama ukusho njalo siba so uNkulunkulu ngisizile ngenhlupheko andlulise kuzo ngisizile amabandla athizeni bafundisi bakhona abanye bangiqosha khona indoda ekangiqosha sontweni la mina la Orange Farm ngeke ngisho igama ngiyethanda iyazi yangiqosha siba uNkulunkulu angibonisa last year early January uthi izoqosha le ndoda le yangiqosha yamvukela amandla angiqosha ngisizile for what reason ireason ukuthi le ndoda inqoshe siba every Sunday mangithandazela umuntu umprofessor umuntu bezenzakala izinto abantu bafakaze yabona siba ivision nevision maze ngahlangana kanje kuzoba nenkingi uyaklashwana la
yabona manje uma ngaba nomuntu wenza into yenzayo nisebenza nonke siba thothi nayo lento yemaster nayo yemaster siba I'm telling you kuba khona omunye uzofanyeka afuna submit komunye Esiphilela. yebo nto le uzoyinanga inkunzi nami inkunzi so ngoba nalento le kade angasathanda abantu bafakaza njalo siyambonga uMahloma siyambonga uApostle Mahloma siyambonga uProphet Mahloma so kwaba ile inkinga leyo and then mbatena kantshela inkinga yakho yini inkinga yakhe azangiqambele namanga ebantwini athi mina ngilale nabazalwane bakhe angaze ngilale no one of abazalwane bakhe angiqambela amanga moshi igama lami siba moshi ulimoshile igama lami but khonto angayimoshanga into angayimoshanga yilento uNkulunkulu angenza kube yiyo Yeah. ilento le uNkulunkulu ayibeke kimi iyona angayimoshanga uzamile ukulimosha igama lami man of God bazamile naseRismith khona umfundisi ngingimoshe negama naye ngizomfihla ukuze asizakale naye lo mfundisi loyo ngishumayele emahulukweni nginesidumo uNkulunkulu angiphe isidumo lapho ngishumayele ngazi ukuthi that prophet aka professor amakade ayisela abantu izinto that man uhleli kuNtu kaNkulunkulu njalo injalo pure that man weza lapho wathi uyifather ngicabanga umfana ungangamade ufather kimi afuna ukudonsa abantu ngami yabantu la ilabantu laba ebatbambisa igospel lapho la khuluma ngabo yabona athi some beza ngemotive romba shumayela ivangeli kanti babayenzele ukuthi basuthe sathi Paul abanye uNkulunkulu abezisu zabo Manje le yokushayeka kwakho wayisurvive kanjani ke yona ke? Siba last year yakhumbula bokhana ngaplayelela o350 350 ngisizo o yenye family lapha ya station 2 umntana kaMamphamela bathu sibongile uyena wangisiza ngingazi nalento kaphela ama 350 Okay. Pamela one of my daughters enkulunkulu ewamlethe empilweni yami mangali 2 lo mfundisi angasampatala le rent sakanqoshe esontweni angasampatala rent singasana ngisho ne rent singasana ngisho neyokudla bengisizwa uyo mama lo engipha ukudla umntana wakhe nini bengidla kwabe singibajwa bese kuyifamily yabona umntana wakhe nini angisiza sisibongile angisiza ukuapply iapprove yabona icale it approve ikuphi date manje out nini niyavuka ekseni nayi le 350 ngenele that's why bengisava nge3 ngaqala ukusava but before ngithola 350 lesiba angazi kanjani I don't know khona la khona bese enyimzini abantu ngihlala ngisho ngathi ngibukela iTV kanti ngimele isikhathi ishaye ngiyazi anye kushaya nani bangawenza ukudla ngimele lokudla ngisho ngathi ngathi ungibone ngiclean nje phela kanti hayi kaphakathi yakhala lambili ozo ugogo lapha I remember very well station 2 enye ngibasho ngizobafihla ngihleli lapho mangihleli lapho I think ama rating bakhuluma vele benza ubuhle station 2 ehlangane entabeni ehlangane ne8 kanje station 2 esengasentabeni khona nalezi singalinga senzansi ngasemasayidini wasemall okay ubani untombi orubani umngani kaThandaza one of my daughters lapho Orange Farm ugogo wakhe kakade khona mangize lapho nje phela ngihlale lapho kade sakazi Mahloma hlala isikhathi eside nje lambili yabona uthozi ngihleli nje seshangade ngibukela ama movie kade lambili kumele benze ukudla and one of my daughter Thandaza nabe angisiza ngokudla nini angiphe imali nanoma bedesa nama perfume ngafunda ibusiness ama perfume kuwo banginspire namadesa ama perfume but ibusiness yami yawisa intombazana uthi uyathanda kanti umuntu uzokubuyisa siba umuntu avela akhipha imali kunokuthi afake imali nayo une business lo sesiloyo but ngitshela lo sesiloyo siba wangenza ukuthi ngiwe business na perfume this year lalo msebenzi lo siba bengusebenza loya la khona ngithi Rich Line roofing lo yamfolona ungene ngesap kubelungu bathizeni lo yamfo ngishanga ngempama I think it was last month wangishanga ngempama siba uthi mina during working hour ngiyashumayela emsebenzini and bengashumayela emsebenzini shumayela evenini kuseni maye emsebenzini ngibathandazela can you imagine uthola umuntu okuthandazela but umshaye wangishanga ngempama ngaze ngamqela ngathi angishayina ngapha after that ngathandaza ngizange menze lutho and I believe ukuthi uNkulunkulu uzongilwela kuye lethi iBhayibheli uphimpindisela kusiyethu kaNkulunkulu siba zame ngakho konke uNkulunkulu makufifildini uzovuma bakatheka abanye yabona abanye sithanda uquote lama verse touch not my anointed do my prophet no harm but uNkulunkulu uyakutshela ukuthi akufuni lapha that's abakushaya so siba izinto zingenzakele into engenza ukuthi ngisurvive siba ukuthi nje phela ngingamkele bengamke siba ngikaze ngafikela enqondo ukuthi ngazibulala bengifikela enqondo ukuthi uNkulunkulu angithathe mara not ukuthi ngiyibulala yabo ayikho into engayifuni njengokuyibulala lokho siba uNkulunkulu wangisiza bengithandaza ngifasta
siba ngamukela siba ngamukela I believe ukuthi nempilo engayikhulu estraff yokuhlala nama families unganala ungahlala khona uhamba umuva nini bathawudla ungasaka yabona ifamily engikhulisile ngiyabathanda ne but ngikhathi ngisebenze eplazini bengakhona ukuthi ngitshela ukuthi ngikhiphe imali eshabo siba ukuze ngikhona ukudla bekumele ngisahe intombazane yakhona khona intombazane beyikhula lapho bengibiza ngesichaka siba imbiza ngesichaka ngamukele vele ukuthi ngesichaka vele anginalikithi mzala mama nobaba bashone nje ngezinja babanqaba ngaphathi kweviba ngana ID yabona so nayo ngamukele ukuthi yazi lentokazi ikhuluma iqiniso le mayithi ngisichaka vele bengisichaka benganalutho bengana ne-ID bekade ngaziwa nasePitori kade phela yazi iPitori yonke into la iPitori vele abangazi ekwabona uma uyi1 wamukele ukuthi vele anginayo vele ukhuluma iqiniso ngamukele Oh. Okay. Oh, just a wrap up. Okay, no problem. No problem. Yeah, no mfundisi wami ngoba vele sesikugcineni. Maybe mhlamba amazwi akho ukugcina then we will organize a party sikwazi ukuthi sicoverishe maybe your last words and then bese share nendlela ukuthi abantu bakucontacta kanjani. Amen siba. Amazwi ami okugcina engizowasho namhlanje anyeke afana namazwi alwa last but ngizosho khona izimo esingena kuzo asizi-applyelanga siba khona umuntu ohlezi umbukile ekhaya lapha siba olandele i-social media yakho i-podcast yakho oyikhonze kakhulu ngoba iyamtransform ngizama ukuthi khona izimo siba esingene kuzo asizi-applyelanga kumele sindlule kuzo awufiki la ufuna ukuya khona ngokufuna ukuya khona ngoba khona izimo ozohlangamezana kuze ufike that's why ngithi awufiki ngokufuna ufika ngokungafuni ngoba awufuni ungena kulento leya yes siba. Wow, thank you so much sir. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu mfethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu mhlawumbe nakulabo ke abathanda ukuxhumana nawe nabo bakuthola kanjani ebafuna ukuxhumana nami njoba usiba esho ama contact wami 0633 544 706. This is your brother Apostle M.E. Mahloma. Siyabonga kakhulu mfethu. Thank you so much my brother. Bafethu siyabonga kakhulu lapha emakhaya. uNkulunkulu akaqhubeke nje anifihle. Yeah, besihleli naye my brother besinaye lapha namhlanje. Siyabonga kakhulu bafethu. uNkulunkulu akanifihle anigcine nonke lapha emakhaya. Kuhlezi ukuyintokozo ukuthi sibe nani la. If you want to come to the show, feel free 0788 417 844 or usifollow lapha kuma social platforms wethu Thabani ST Dlamini on Facebook and on TikTok Thabani_ST ilapho esikhona khona bese kuba nalanje usibuka khona lapha on our YouTube platform ST Media. Siyabonga kakhulu bafowethu uNkulunkulu ka anicine sibonane nange episode yethu elandelayo. God bless you. Amen. Amen.